ngasi phongkhiba tongan pausising amadi social media dagi lokachaba pausing gi update pijari ahanbada marueba pau Myanmar gi tongan state sing amadi tongan region singda hojik military junta amadi PDF ani gi marakta akan makhut thongna bagi update pujaragli indigenous pillar gi mayokta lilong news na thagalakpa amadi RK production gi update ka loinana military junta na pera glider bombing strikes athaduna miyoi nifu hatkre marifu hena sokle kuki MLA sing resign tawgadabani hairikli any kuki tribe ki miyoi singda DC na SD certificate PU yadabagi matangda governor da taksinkre Jaliangrong gi khul fauduna tiger na taga German road semjilakpa amadi poppy pambi thaba ZUF na yaningdaba phongdoragli Nagaland gi police kanbada kuki amata yahon khidre Meghalaya gi chief minister Konak Sangma amadi James Sangma ngasi Manipur da lakadori private practice toramba rims ki doctor khudingmak athubo matamda lupta changjarakuna maral yajanaba matam piri haina KCP taibang nganba group na khangalagli MLA singna summit patra bhavanda kauduna unakre haukiba numidang waramda Delhi da BJP gi MLA ani fi takhat nage tawkre kakhmisi da senaba amasu SIT na fare punsi da singna ba yauduna kaidonungda mikok thongba ngamloi haina MLA TS locator na phongdokre Miyoi taret isingna sen thakibadagi thiba khangdre Manipur da lairiba PRC BJP gi president role ni haina lokesor na phongdoragli November 3 dagi private hospital singda CMST amadi PMGAY chanararoi haibu wapam asi lengang na thubda mieng sangbiu haina sanjoi ahanthemna phongdoragli CMST amadi PMGAY gi atonba senfam sing pithok piduna matam chana miyamda khudong chaba phanganbiu haina phongdoragli Hojik pau sandongna pijari Myanmar ge tongan state sing amadi tongan region singda hojik military junta amadi PDF na lusing laga TNA KIA amadi atopa kuki lalokba singi marakta leptana khut thongabadagi kuki militant sing masing thingamdana sire hairi Myanmar ge Dawai township near Thai border Maketajewi district ta KNU singi laifamda military army na strike tawbada mafam dugi lalokba amadi praja sing Thailand romda chensin nagre hairi Amaromda Burma gi Namatu amasung Tipo city area da military army na numit khudingi air strike tawbadagi mafam aduda laiba refugee sing Kamjong district ki border romda chensil lakre hairi Kachin state ki Fakan hairi ba mafam da KIA gi military ga khud thongnabada KIA gi ani sire Bontu village Suwangwo township Sagaing region da GSCF general strike Coordination Force ki PDF ta support toba protesters mari military army gi mathakta yaningdaba phongdoktuna protest tawringai da military army na mathaktagi air strike tawrokpada laikhidre military army junta na KNO da air strike tawbada Thailand amadi Myanmar gi border Dawel township near Mayai Kadawi district da bomb tasinkre Thailand sing ready da sem saduna lainakhre hari RK Production की official Facebook account da asumna update piri honorable MLA sing nakoida miyamna kari power sinaki nakoida jawriba constitutional power du tasengna khangdabra pumna maksi kanagi maralno haina hanglagli Myanmar gi makha tarakpa update ta hokhiba ningthokaba numiki numidang dagi Central Myanmar Central Sagang region da Pro Democracy Party singna military junta gi mayokta akanba protest athabaga loinana Buddhist festival pangtholingai manungda military junta na pera glider bombing strike sathaduna miyonifu hen hatkre marifu hen mana asopan nangle pawasina makha tana hairibana ningthokaba numiki numidang wairamda Pro Democracy kangbo singaduna military junta na jail da fajinduna leiriba Pro Democracy leader Aung San Suu Kyi yauna political prisoner sing kudakta thadurkadabani haina left lighting ceremony ama pangthoki hariba thoromadu chatharingai manung numidang pung 8 minute 35 rom taba matamda military junta na para glider bombing strike chathaduna angang khunja sing local political activists sing amadi armed anti military group singi miyoi nifu hena hatkhi marifu hena asok apan nanghanki haina resident fighter amana phongdorakre mahana makhata na phongdokibada mobile phone amasung walkie talkie network ki khuthangda alert
issue tawbaga loinana Meniwada leiba Army Northeastern Military Command ki paraglider bombing strike adu chatharakibani hairi military junta gi maikaidagi attack chathanaba paraglider sing pairakpa ubada protester amadi Buddhist festival gi dhamak punduna leramba miyosing khungdok thiba adudagi nanthoknaba mana thokpa chenaki adubu khanghodana paraglider adudagi manak nakpa school singda lotuna leiriba miyam adugi mathakta thangna bomb kaya thadaraktuna Chawna misi mina amasung achok apan kaya adu nangan khibani asiba mising sing hengalakpa yana leiri paraglider bombing strike aduna maram oiraga aso apan amasung asi hana sing ta aduna leiriba mapam singda imung manunggi miyoi sing amasung rescue team sing matam chana changsinba ngamkhide maduna misi mina ge chang asi wangkhalakibani thado asi gi matangda military junta gi maikaidagi comment amata foba phongdorokpa leitri haukiba chahi lisingani kunmathoi dagi military junta na ku tawkhraba matungda haujik phawbada military junta na hatkiba miyoi masing asi lising taret helakle military junta na hanadagi China amasung Russia na saba combat aircraft amasung helicopter na singmasing attack tawbada sijinaramkhibani adubu mamang sahidagi attack singda low tech motorized paraglider sijinaba horakhibani hari Makatarappa pauda kuki lusingba sing resign tawgadabani haina phongdorakli former chief minister N Birena lusingba MLA kuntarukna popular government ama semnaba Delhi da kem tawduna leiriba asida kuki liberation army lekholunna yamna kanna yaningdaba phongdokpaga loinana kuki MLA sing makhoigi lopham thokpa daida sing loduna democratic governance amasung accountability adu thangai sengna sogotpa pamlabadi state assembly dagi resign tawgadabani hairi Any Kuki tribe ki kangbu sing scheduled tribe ki list dagi kaktat kadabani haina miyamna akanba ihau kaya sangsin baga loinana prime minister yauna central leader singda akanba pressure tawduna lakiba sina maram oiraga state asigi leiriba district khuding makki mari leinaba DC singna any Kuki tribe ki kangbu sing tribal certificate issue tawba yadabana awaba kaya mayoknare masina maram oiraga hiram masida governor na miyeng changbiyu haina any Kuki tribe council na ngarang Manipur gi governor da memorandum pisinduna taksinkre any Kuki tribe ki chairman Lal Dongyel na sahi tawraga governor da pisin kiba memorandum aduda yauriba sing adudi state asida leiriba district kodingma ki DC singi administration na any Kuki tribe ki miyoi singda tribal certificate issue taw haiba yadre any Kuki tribe hairiba kangbu asi anti war of the constitution scheduled tribe part C state order lisingam chamapan yakhaima thoi part 6 and NT 33 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Order Amendment Act Lisingani Kunithoi number 10 of 2003 part 10 Manipur list chaliba recognized scheduled tribe kuntra marigi manungda amani district singi DC singi administration na any Kuki tribe ki miyoi singda tribe certificate issue taw yadaba asina makoida awaba polum kaya ama pubata natana negotiative impact kaya amasu negative impact kaya amasu pire maru oina any Kuki tribe ki miyoi sing education employment amasung valid AST certificate mathok tariba government scheme singi khudong chaba kaya phangdabagi phibamda leire maram aduna governor gi maikaidagi hiramasida mideng changduna district singi DC singda zenun oiba any Kuki tribe ki applicant singda ST certificate issue tongnaba athubada thabak paikhat piyu any Kuki tribe ki applicant sing ningthina treat tawbaga loinana government ki guidelines sing amadi procedure ngakna thabak tongnaba honan biu loinana mari leinaba official singda any Kuki tribe ki certificate reject tawba natraga piu yadana leriba natraga thinthaba tawdana issue townaba instruction pibiu hairi Naga lalolop ama oiriba Zaliangrong United Front ZUF na Kuki militant amadi Kuki Jopurup singna Zaliangrong amasung Naga community na khundariba khul sing fauduna tiger natraga German road semgalakpa amasung popi pambi sing thajilakpa sing asibu yaningdaba phongdokpaga loinana chathariba thong asi nungsi chanana laiminariba purup singda khanaba hobani haina phongdorakli lup asigi Ministry of Information and Publicity Frankie Golmaina thadorokpa chirol amagi matung inna hai Kuki militant amadi Kuki Jo community singna Zaliangrong amadi Naga purup singna taba mafam sing fauduna singkhongda nongna semgalakliba tiger natraga German road asi yaba ngamloi kanagumba purup amatana Zaliangrong miyamgi mapa mapu singna thambiramba lam singda khopchinduna amadi khundariba singna apanba piba asi kaidongaidasu yaba yaroi maram asina ZUF na asuk kuiba matam asi irang thokpa pamdabadagi
खोंथांग असी हंदोखिगद्रा हाइदुना येंगदुना लाखिबनी अदुबु मदुगी मथक्ता मणिपुर स्टेट असी हौजिक सही अनि मखाई रोम फारकदोरिबा मसिदा कन्फ्लिक्ट लैबा मरमना ZUF ना खना चैनबगी थोंग असी यारिबा मखै थोक्तनबा होनादुना लाखिबनी अदुबु जालियांगरोंग मियामगी राइट्सिंग वायोलेट तौबा असुम हेलकलबदी फ्रंट असिना हौजिकती तुमिना खक लैथोक्लरोय हाइना फोंदोरकली ZUF ना कुकी खुलाई पाइबा ग्रुप सिंगदा जालियांगरोंग अमसुंग नागासिंगना खुंदारिबा एशियन डेवलपमेंट बैंक ABC हाइबदी कांगचुप अमसुंग वांखैगी मरक्ता लैरिबा वाखोंगी मरक्ता लैरिबा लंबी सिंगदा आइना यादब मोंगदा चेक पोस्ट सादुना चेक तौरिबा सिंग लेपकदबनी अमदी जालियांगरोंग अमसुंग नागा कम्युनिटी सिंगना चथोक चसिन तौबदा अयेतपा पीरिबा असि खुदकता लेपकदबनी हाइरिबा कुकी खुलाई पाइबा ग्रुप सिंगी थोंग असि युमथंगनना लैमिन्नरिबा कम्युनिटी सिंगी मरक्ता लैरिबा नुंसी चानबगी मरी अदु थादतनबा होनबनी थोंग असिना कांगलोप मसेलगी मरक्ता टेंशन थोगले हाइरि जेरोसिन मखाताना फोंदोकबदा खुलाई पाइबा कुकी फुरुप सिंग अमदी कुकी जो कम्युनिटी की मियोय सिंगना पोंगरिंगरोंग सारोंग पंगदोंबा अमसुंग तलानलोंग लाफोंग अमसुंग मफम सिंगदा पाकसना पोपी थारिबा असि मसाना खंगना माहनगदबनी उमंग कोकथोकलगा पोपी थारिबा असिना एनवायरनमेंट की फिबम सोगनबतन नतना सोसाइटी की मोरल अमसुंग सोशल फीडबैक यामना चावना मिंगचत थियली ZUF ना हौजिक फावबा जालियांगरोंग की इपा इपुना थमलंबा लमसिंग ngaknabagi थौदांग लौदुना लाकली ngasisu ngakigani masiga loinana लुप असिना युमथंगनना लेमिनरिबा कम्युनिटी सिंगसु नुंसी चानना शांति ओइना लेमिनबगी वाखलोन होंगबा लैत्रि हाइना जेरोल असिना फोंदोरकली नागालैंड पुलिस कांस्टेबल खन्नबगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ता कुकी गारो कचारी अमसुंग कार्बी फुरुकी मियोयसिंग याहोनखिदरे स्टेट असिदा हौजिक चथरिबा इनरोमिनेशन की थौरांग लोसिंदुना फुरुप मरी असिगी मियोयसिंग स्टेट की इंडिजिनस इनहेबिटेंट नि हाइबा मयेक सेंगना खंगबा ngamdriba फावबदी पुलिस खन्नबगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ता यावबा यारोय हाइरि स्टेट की होम डिपार्टमेंट ना हिरमसिगी मतंगदा हाइखिबदा नागालैंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर लिसिम चवापुन हुंबुद्रागी मतुंग इना नागा ट्राइब नतबा मथक्ता पनखिबा नागा नतबा फुरु मरी असिसु स्टेट असिगी शेड्यूल ट्राइब नि हाइना सग खंगी अदुम ओइनमक हाइरिबा मियोयसिंग अदु नागालैंड की परमानेंट रेसिडेंट ओइगदबनी कुमजा 1964 डिसेंबर अमदा नागालैंड स्टेट अमा ओइद्रिंगैगी ममांगदगी हौना स्टेट असिदा खुंदादुना लैरक्लबा मियोयसिंगबु स्टेट असिगी परमानेंट रेसिडेंट ओइना मसक खंगी मरम अदुना कुकी गारो कचारी अमदी कार्बी फुरुकी मियोयसिंग अमदी मखोइगी चादा नौदा सिंगबुसु शेड्यूल ट्राइब की खुदोंचाबा पीरी मदुना मरम ओइरगा नागालैंड की थबक चंगबदा खुदोंचाबा फंगहल्ली अदुबु हाइरिबा फुरुप मरी असिगी मियोयसिंग अवांग नोंपोक लमदमगी अतै अतोपा स्टेट सिंगदसु खुंदारिबा मरमना नारोलदा चंगलखिबा फुरुप सिंग असिगी मियोय खरदा शेड्यूल ट्राइब की सर्टिफिकेट पिरंबा याय हाइबगी चिंगनबा लै चममनबा असि कोखन्नबगी पांदमदा इनौ नौना कुकी कचारी गारो अमसुंग कार्बी फुरुकी एमुरेशन चथखिबनी थौरांग असि लोइद्रिबा फावबदी नागालैंड पुलिस की कांस्टेबल खनबगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ता यावबा यारोय हाइरि स्टेट लेंगाकना लोखलकलिबा थौरांग असिबु सिंगनदुना फुरुप मरी असिगी मियोयसिंगना गुवाहाटी हाई कोर्ट ता राइट पिटिशन अमा फाइल तौख्रेसु हाइरि नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस NDA की पार्टनर अमा ओइरिबा नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की नेशनल प्रेसिडेंट ओइना थौसु पुरिबा मेघालय गिना चीफ मिनिस्टर सु ओइरिबा कोरनाक संगमा अमदी NPP की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ओइना थौ पुरिबा जेम्स सांगमा ngasi इम्फाल दा लाकदुरी NPP की लुसिंगबा अनि असिना इम्फाल खोंगचत असिगिदमक सिंगमैरोंगदा लैबा क्लासिक ग्रांडे दा मांगजौनना रूम 9 रिजर्व तौदुना थमख्रे ngasi इम्फाल दा थुंगलरबा मतुंग NPP मणिपुर की लुचिंग बसिंग उनदुना वारी सानगनी सानगदौरिबा वारी असि मणिपुरदा अनोब लेंगाक अमा सेमगनी हाइदुना तौरिबा असिदा महौसागुम NPP की MLA सिंगना सौगतखिगद्रा अमदी सौगतलरोइद्रा हाइबगी मतंगदा वा खनबगा लोइनना अरोइबा फिरेप अमा लौरबा याय थाजनरी कोरनाक संगमा नुमित निनी रोंगी मनुंगदा मणिपुरदा लैरबा याय हाइरि महाक मणिपुरदा लैरिङैदा तोंगान रिलीफ कैम्प सिंगदा चतुना इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंग हकथेंगना उनरम नबसु पावसिना फंगली पावसेसिना मखाताना फंगबा पावगी मतुंगिना कोरनाक संगमा अमदी जेम्स सांगमाना इम्फालदा थुंगलबगा अहिंग अमा लेकनी मथंग अक्टोबर 10 दा बाय रोडता कांगपोकपीदा चतुना मफम अदुदसु NPP की मरु ओइबा मियोयसिंग अमदी मफम अदुगी मियाम उननबगी मिफम अमसु पांगथोकनी हाइबसु फंग पाव फंगली मिफम अदु लोइरबा मतुंग बाय रोडता मेघालय यौना चटखिगनी हाइरि पावसिना मखाताना फोंदोकपदा हंदकी कोरनाक समागी खोंगचत
asina state asida leiriba party asigi members singi marakta khenaba leiriba singi matangda warusin ama puraklaba yai thajanari Press media mamangda wajau ngangkiba RIMS ki director medical superintendent amadi mari leinaba singna khudakta chapchaba action tawdragadi lisang sina private practice toramba RIMS ki doctor sing khudingmakta khut tharagani private practice toramba RIMS ki doctor khudingmaksu athuba matamda lupta changjaratuna maral yajabagi tanja piri hariba tanja asi lobinaba su khangali haina aina thingkraba lalolub kanglaipak communist party kanglai taibanganba group ki publicity secretary salainganba maiteina kuyek piduna press ta Pachirol amana hairagli Chirol sin makatana hai KCP Taibanganba group pu ningdam lalo horiba look ama oiba taragachu revolutionary idea concept ideology amadi principle yaudaba sel kharana mantiknaba yaba oina RIMS ki furanba geng kupu kharana uhanaba honaragliba khudakta lepkadabani loinana atopa ningdam lalo horiba loop singi ming phawba sizinaduna pressure khara piraga Khongpham hekta handoki dawwa loop ama oina khalliba RIMS ki mari leinaba singi wakhalsu looptagi lapna fresh media gi khuthangda appeal tawjari hairakliba wafamdi sel khara piraga thamba geng khupu singi khuthangda RIMS ki huranba sing kankhatnaba honarliba singi thawong amadi lalong singsu खुदक्तगी लेपकदबनी हाइना खंगली नत्रगदी KCP Taibanganba group की operation on eradication of public enemy na athuba da lebak miyamda miyoising asi yeknabani haina maming mathaga konana lauthoklagani su hairi zero sin hai geng khutpu lingkhatpada RIMS ki quarter manungda leiraga amadi mayumdagi khutchabi sing thaduktuna asoba thodang lauriba Asi maru oina RIMS ki director G Sunil Kumar Sharma Singjamai Waikhom Laikai dagi RIMS ta HO electoral oiba Wangjam Suraj amadi Naharu Pangong Turen Mapan dagi hospital administrator oiriba Dinesh Singh Khatri Mayum amasung Tera dagi RIMS ki EE oiriba Khaidem Ipopisak Singh Thobal dagi mamangda RIMS hospital gi Delhi Wages piramba haujingna RIMS ki Maintenance piriba liston amadi PRO dental oiba hojikna media cell pairiba mioi asini haibasu mayak sengna khangba ngamle hariba mioi sing asi lupka wakhal taminanaba khangan kiba leiragasu gen khupu singi khuthangda pau phawrakpa amadi kharana pau phawraktaba asina maram oiraga khut tharagani haina press media gi khuthangda khanghali zero sina hai masigi mathakta RIMS ki director medical superintendent amadi Administrator Singh na RIMS ta thabak tawriba RIMS ki Director Singh na tawriba aranba ahui Singh matangda thamkiba wafam Singh thoksadana leibagi mathakta ngasi phawba action amata lawdana amadi miyam mamangda puthoktriba asi karigino hanglakli haibasi achowang amasuni karigumba RIMS ki Director amadi Medical Superintendent na puthoktaba amadi action amata lokataba taragadi athuba matamda Dr Singh asi amamamta oina puthoktuna makoina tawkiba aranba Singh leibak miyamda खंगलगनी Delhi da kem tawduna lairakhiba BJP MLA singna party asigi Manipur gi incharge oriba Lok Sabha gi MP Samit Patra kauduna numidang wairam Chanakiya Puri da leiba Manipur Bhavan da unakhre amaromda numidang wairam da Bhavan asimakta da BJP gi MLA sing pulap pullaga makoina tawgodaba sing khana nainabada wahiwata henjilli henjende haibagi matangda fi takhatnage tawkhre hairi masak maming takthokningdaba MLA amana pause asida phongdoropagi matungina numidang wairamgi mifam aduda lawkhiba warepki matungina Manipurdagi PR lokthok alaga popular government ama lingnabagi wafam asi government pairiba Prime Minister Narendra Modi amadi Union Home Minister Amit Shah da taksinba chumloi haina warep lokhi kem toriba sing asidi minister su oidre isam chamba MLA oina leibani protocol da yengluraga makoida lengak semhannaba taknaba haibasi asumba nate haibasi khannabaga loinana makoina taknabagi mahuta party gi high command da oina taknabagi warep lokhibani MLA aduna makhatana haikibada kem tawriba MLA singsu wakal leita nadre tawriba mong matau asida tawgodabadi ngasi phawba chapchana lepthoknaba ngamdri adungmakpu party gi oiba wafam ama laklabanina Manipur gi incharge oiriba Samit Patra ihan hana unasi haina warep lokhi adubu mahak phawbada makhoigi office ta chatlaga unagumsi makhoigi miyamgi Manipurgi miyamna aikoina center gi luchingba singi khongda tudunata leire haina pauthokpire maram aduna bhabanda oina kaurasi haina warep launaki warep adugi matukina
टेलीफोन पाव फाउनबदा समिट पत्र दिल्ली लेरमखिदे अदुबु एमएलए मयामना महाकु अथु अकाईगी ओइना मणिपुर भवनदा उनदबा यादे हाइना फोंदोखिबा मतुंग इन्ना महाक नुंथिलगी पुंग मरी मखाई ताबा मतमदा फ्लाइट तोंगदुना दिल्लीदा लाखी पुंग मंगा मखाई तारकपा अदुवाइदा भवनदा थुंगलकी अमसुंग एमएलए सिंगा पुन्ना फमिनदुना मणिपुरदा लेंगाक अमा सेमनबगी मतंगदा पार्टीगी लुचिंगबसिंग उनबदा मतेंग पांगबिनबा अमसुंग महाकसु सौगतपिनबा तक्सिनखी मखा ताबा करी थबक तौगदगे अमसुंग करी वारेप लौगदगे हाइबगी मरिक चुंबा पाउदी हौजिक फावबा फंगबा ngamdri नरक असिदा नुमिदांग वाइरम बीजेपी एमएलए सिंगी ओइबा मिफम अमा भवनदा पांगथोकी मिफम अदुदा एमएलए अमना वा ngangbada अखोइगी मरक्तसु यामना सेंटिमेंट ओइदुना हाइरोइदबा वा हाइबा हौनरक्लबनी हाइना फोंदोकलुबदा एमएलए अमा हगलक्तुना फी ताखलक्पदगी अइना हाइगदोरिबा वादु अइना हाइबा लोइद्रिङैदा नहाकना मफम मरांग खंगदना थोगोलोन ngakतना तौरक्लिबदु करिगिनो हाइदुना महाक्सु फी ताखलखी मयाम चंगदुना खामबदगी काइनाथंगदा एमएलए अमा मफम अदुदगी भवन अदुदा लैररोय हाइना थोकी अथेंगबा मतमदा महाकु थेमदुना पुरक्लबा मतुंगदा महोक्सागी फिबमदा लैनखी लमसांग एसीगी एमएलए सोरोक हाइबम राजेन टीएस राधेश्याम अमसुंग डॉक्टर राधेश्याम दिल्लीदा थुंगलखी ममांग थागी तरामपलदा असम की ममिंग लेरबा जोविन गर्गना सिंगापुर की समुद्रदा असम की एनआईआर म्यूसिंग याउना चथकिबा पार्टी अमदा चिंगनिंगाई ओइबा मोंगदा सीखिबा दुबु थिजिनबा सेमखिबा असम पुलिस की एसपी गुप्तना लुचिंगबा पर्सनल तराना साबा एसआईटी ना चथरकबा इन्वेस्टिगेशन की सरुक अमा ओइना जोबिन गर्की मरी मता ओइबना असम पुलिस सर्विस दा कमरुट डिस्ट्रिक्ट दा डीएसपी ओइबा सांडी गर्ग कौबा अमा फारे हाइरी पावसिन मखाताना हाइरिबना ममांग थादा सिंगापुर दा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फेस्टिवल सिनखिबा श्याम कुमार महंता हाना मिसी असिगा मरी लेनना असम पुलिस न फागत खिबल लेरबनी हौजिक फावबदा असम पुलिस की सीआईडी ना मियोय मरीसु फाखरे अखोइगे पुंसीदा माय पाकपा अमदी मिकोक थोंगबदा ख्वाइदगी मरु ओइबा असि सिंगनबा चैलेंज हाइबसिनी हाइना हाइरोक एसीगी एमएलए रिटायर आईपीएस डॉक्टर थोक्सोम राठी श्यामना फोंदोखरे वाफम असि एनसीसी ग्रुप एचक्यू इम्फाल फास्ट मणिपुर ईयर स्क्वाड्रोन सिलगा डिस्ट्रिक्ट असिगी खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स पांगथोकपा मणिपुर 36 रक सुबा इंडियन एयर फोर्स की डे 2015 थरम की चीफ गेस्ट वरोल पीरदुना एमएलए राधेश्यामना फोंदोखिबनी थरम अदुदा एनसीसी इम्फाल हेड क्वार्टर की कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर विक्रांत कुलरानी अमदी एनसीसी इम्फाल की स्क्वाड्रोन कमांडिंग ऑफिसर श्री संदीप सिंह याउना मरु ओइबा ऑफिसर केसु सरुक याखी थोरम अदुगा मरी लेनना एमएलए राधेश्यामना मखाताना फोंदोखिबदा पुंसीगी कैरियर अमा सेमबदा चैलेंज हाइबसी हेक याउदबदा माय पाकपा वागनी आइगी इमुंगदगी हौरगा हिरम कुदिंगमक्ता अफब लंबीदा सिंगनबा हाइबसी यामना तंगाई फदे ngasi नेशन असिगी दमक अमदी लेबाकी दमक एयर फोर्स ना लौकिबा थौदांग कया अखोइना कौबा यारोय हानगी आईपीएस ऑफिसर ओइरंबा एमएलए टीएस राधेश्यामना ममांगदा थोखिबा यूक्रेन की वारदा इंडिया मचा कया रेस्क्यू तौबदा एयर फोर्स ना लौकिबा थौदांग कयासु सिंगथाखिबगा लोइनना एनसीसी कैडेट सिंगना एयर फोर्स कया ओइरक्तुना इसागी फुरुक नुंसीबा वाकलोन पुरकबदा चाउना थौदांग लौदुना लागली हाइना फोंदोखि कर्नाटका की तामुकुरुदा पिकनिक लाकपा मियोय तरेट मार्को नाहिली दाम की इसिंगना चेंथगिबदगी थीबा खंगद्रे तुमाकुरुगी एसपी अशोक केबीना हाइखिबदा मियोय 15 दाम असिदा पिकनिक लाखी मखोइगी मनुंगदा नुपी अमसुंग अंगांग यावना मियोय तरेट इसिंगदा सानादुना लैरिङैदा खंगौदना दामगी इसिंग थादरकपदगी मियोयसिंग अदु चेंथगिबनी पुलिस अमदी फायर डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम सिंग अदुना मफमदा संगसिनदुना इसिंगदा चेंथगिबा मियोयसिंग अदुगी खोंगुल लीनबा होनजरी हौजिक फावबगी ओइना नवाज कौबा अमा रेस्क्यू तौखिबगा लोइनना मनांग नकपदा लैबा आदिचुन चगिरी हॉस्पिटल दा पुखत्तुना लाइकनरी पुलिस ना थवाई याउद्रबा हक्सांग अनि फंखिबगा लोइनना अतोप मियोयसिंग थीबगी थबक लेपतना चथरी नवाज नतना मफम अदुदा पिकनिक लाखिबा अतै मियोय पुमनमक नुपी अमसुंग अंगांग ngaktani पुलिस ना लौखलबा थवाई याउद्रबा हक्सांग सिंग अदु पोस्टमार्टम तौदुना मसक ममिंग खंगदोकनबा हॉस्पिटल दा थंखरे मणिपुर हौजिक लेरिबा प्रेसिडेंट रूल असी बीजेपी की प्रेसिडेंट रूल नि हौजिक मफम कयादा नोमै कापनरंबा अदु तोखरे हौजिक नोमै कापनबा लेफलिबा असी गुमना इरांग हौरकपा मतमदा लेफलमलबदी ngasi थोकलमलिबा असी थोकलमलोय मरम असिना मियामबो करिसु लेइतना खनबा बीजेपी लेंगाक असी मरु फंगना मुथतलसी हाइना नंबोन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ना सिंदुना लेमपोकपम बाजार दा पांगथोकिबा भोट चोर गादी चोर
सिग्नेचर कैंपेन हौदोपगी थौरमदा खुंद्राकपुम केंद्र की MLA TS लोकेश्वरना फोंदोखरे महान मखाताना हाई BJP लेंगांगना लिसिंग अनि कुंतरेता लेजिस्लेटिव जनरल इलेक्शन असी फाव तौनी तौरोय हाइब ngamdri BJP ना म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन तौब पामद्री राजनीति तौब हाइबसी प्रजा मयाम की थमोय जोय तौनब होनगदबनी मदुगी महुता प्रजा मयाम दा किहंदुना वोट पिहलिबसी प्रजा मयाम अखोय कीदना अमत ओइना लेमिनदुना नोनजबगी महुता मयाम दा ओइना नोनजा हंसी हाइखी थोरमदुदा सीनियर पॉलिटिशियन ओजोय नंबोल केंद्र की एक्स MLA N लोकेन MPCC की स्पोक्सपर्सन डॉक्टर रवि खान अमदी नंबोल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट L बीरमणिना अथोइब मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी लोइनना वांगांगलोइ सिंगना BJP सिंगना पाइकटलिबा थबक थौरम कया असिगी मायोक्ता मियाम पुन्ना थेंगनमिनसी हाइना फोंदोकनखी नवेंबर 3 तगी प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा CMHT अमसुंग PMGAY चनररोय हाइबो वाफम असि लेंगांगना थुबदा मियंग चंगबियु हाइना सोशल वर्कर संजोय अहनथेमना फोंदोरगली मखाताना हाई CMHT अमदी आयुष्मान भारत PMGAY स्कीम अनिना असिगी मखादा स्टेट असिगी लाइरबा इमुंग कयाना अना लायेंगी खुदोंग चाबा कया लिसिंग अनि तरा नेपाल दगी फंगदुना लागले मणिपुर की ओइना डायग्नोस्टिक सेंटर सिंग यावना प्राइवेट हॉस्पिटल निफु हुमदोइदा स्कीम अनि सिगी खुदोंग चाबा नवेंबर 3 तगी मखाताना फंगलरोय हाइना एसोसिएशन ऑफ हेल्थ कैरियर प्रोवाइडर इंडिया मणिपुर स्टेट चैप्टर की माइकईदगी फोंदोरकलेबा वाफम असी यामना लाइबक थीबा थमोय कायबा पावनी एसोसिएशन असिगी माइकईदगी स्टेट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट ना हेल्थ स्कीम अनि सिगी मखादा खुदोंचाबा फंगलिबा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा पिथोकपम थोकपा अतोनबा सेनफम सिंग अदु मतम सांगना पिथोरक्तबदगी फिरेप असी लौरकपनी हाइना पाउसे सिंगदा फोंदोकनरकली हौजिक मणिपुरदा सही अनि मखाई फरकलबा कांगलुप की इरांग असिना मियामगी सेल थुंगी फिबमदा काहेनबा अवाबा सैथेंग पीरिबनी मरुओइना लाइरबा लोंगमिसिंग नोमगी सुरग चारा तांदुना हिंगलिबा लाइरबा मियामना अमुक हेना खमथेंगना सेल थुंगी अवाबा मायोकनरी असिगुंबा हिंगनबगी फावबा अवाबा मायोकनरीबा लाइरबा इमुंग कयाना अना लायेंग यावरकपदा लायेंगबगी खुदोंचाबा फंगलिबा CMHT अमसुंग PMGAY स्कीम अनि असि मखाताना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा नवेंबर 3 तगी चनररोय हाइबा असिना स्टेट असिदा लायेंगबा ngamdabana का हेना मिसी मिना थोकलगनी हाइना मिपाइबा फोंदोरकली CMHT अमसुंग PMGAY चनररोय हाइबगी मखातारकपा पाउदा नवेंबर 3 तगी प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा CMHT अमदी PMGAY चनररोय हाइरिबा वाफम अमा लाक्लिबा सि अथुबदा गवर्नमेंट ना मियेंग चंगबियु हाइना सोशल एक्टिविस्ट संजोय अहनथेमना लेंगा की पुंगनिंग सिंगसिलगली